غفار. هو نور الجيل لخير سبيل، وكتاب الله ضياه دليل. تحفيظ اسم بين. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة المشاهدين في كل مكان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، تحية المسلم لأخي المسلم في الدنيا، والتحية التي اختارها الله لأهل الجنة في الجنة، ألا وهي قائلة لكم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مسيب جلبة يتي الله جل وعلا إن جولي إدو النبي جمكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا مسيب محيولو لكي ومحيورا وعندن تيدما ko ɗum yimɓe aljanna ɓen woni ko hertinira ko ɓe hiwlodira ko aljanna woni yo jang e kisal yo wonu e dow moɗon. allahu inni yimɓe aljanna ɓen wal malaikatu yadkhulun alayhim min kulli babin salamun aleykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. haray noon musidɓe julɓe, nokku kala ko wonɗon men e darirde on hiwrama hiɗon torona ɓeydugol wakkilago yiɗugol émission moɗon on. haray noon musidɓe, hande kañum kadi en arti émission meɗen wiyeteɗo gandal e faamu e o nokku men waɗaɗo barkiɗoyo. hande kono wowirɗen noon illa tun hande eɗen mari ceernoɓe ɓe andanteɗama ko machallah ɗen joguiti honjiɓe qur'anul karim, wonɓe e jannude qur'anul karim. ko won noon kañum kadi eɗen mari ceernoɓe honjiɓe qur'anul karim, kañum kadi no jannade no gollora kadi machallah. idan noon kono ko ati yen poɗude haala kan ha hiɗen jonnude joni ɓeɗo ceernoɓe ko jungo ñaamo, ɓe andine ko kamɓe woni homɓe ɓawo ɗon hetten jonnen kañ kadi ɓeɗo ɓawo ɗon weƴƴiten ko honɗum woni neldare ni hande inchallah. falyatafaddal maskura wa majura. bismillahi rahmani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. aleykum salam. haray goto kala hiwrama, kala ko a wawi wonde. hande kadi allahu subhanahu wa taala newni en fottugol ɗo ɗo nokku wiyeteɗo Jama TV e oɗo émission waɗay ɗo gandal e faamu. haray komin musidɗo moɗon on Ismaila Bari, huɗɗo Parcelles, janguɗo Kermassar Darul Hijra. après mi jangi kadi e daara wonɗo Parcelles Assainies mo inne madrasatu Ali ibn Abi Talib. après ɓaawo ɗum feƴƴi mi yalti ɗon mi yehi Mauritanie, mi jangoy toon kadi. ɓaawo ɗum ɗo mi feƴƴi ɗon mi arti Dakar ɗo ɗe. joni mi jannay ete kadi lan janguɗe qira'atul ashara e fi Madinatu Munawwara. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. idan musidɓe en nani ceernoɓe ɓen, haray en jonne ɓeɗo kañ kadi ceernoɓe ɓe hiwro. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. mi hiwrike fof mi salmini fof onon musidɓe en julɓe. mi hiwro kadi dennanangal wonɓe en darde e wonɓe ga. haray hande ɗen hewti ɗo ko radio ɗo ko gandal e faamu. haray ko weltanogol wonɓe ɗo ɓen fop. haray Allah subhana waɗu o nokku ɗo ɓurta yarde yeeso. Allah ɓanta o nokku, Allah waɗa ɗum tawa nafay fop e aduna on. haray inde an nden ko Mouhammadouri Diallo mi innete, jibinande Sénégal ɗo mawni. mawɓen ko iwdi Guinée, ko meɗen Tunte, ko to woni inde village amen. haray komi talibi ilmi ɗaɓɓowo gandal. ha joni mi serali komi ɗaɓɓowo gandal. haray alhamdulillah, Allah waɗi mi jangi nokkeli bus no jeeya e muɗum ono école Falah wonɗo Colobane. mi jangi ton école Duniya e nokkeli goo kadi e juulirɗeji e ceernoɓe. haray ma ziltu ha joni mi serali komi ɗaɓɓowo gandal. haray Allah ɓeydan en gandal ko nafa. barakallahu fikum. wa fikum barakallah.
idan musidɓe ko enen kañum kadi woni ko heɗodi ko ceerno mouhammadou wuri makanen kon kono noon haaray kamɓe ɓe marina en neldari woni honɗum ɓe jogitani en yewtere ko wiyete assalatu wal qur'an bimana ɓe yewta en julde nden wondude e qur'ana on tawa ko fof woni ko hawti haɗa noon kañum kadi cheikh ismaila ɗo en nani hiɓe jangude madinatul munawwar e riwayaji ɗi idan noon musidɓe ko ceernoɓe hande molanaɓe Jama TV addani on fiiɓe yiɗuɓe émission gandal e faamu wata ɓe ittu hakkille ɗen e émission on hare noon ɗe jontude cheikh ismaila ɓe udditana en jonde nden e jangugol mina dhikri wal ayatil hakim ewana bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ولله ملك السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا 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 سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي
وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله الله جزاكم الله خير. musidɓe yiɗuɓe husari mahmoudou khalilul husari weltike ɗo wallahi jannani labama wallahi musidɓe qur'an billahi darrak qur'an no weeli si tawi ko wawɗo janngude wallah hakada ndaaru ko émission ma on addanma musidɗo ndaaru ko gandal e faamu addanma ceernoɓe wonɓe janngude madinatul munawwar wonɓe janngude nooneji riwayaji ɗin 10 subhanallah ɓeɗo hayɓe jokkunoɗo ha janngo en haɓatano min on do ko mahmoud khalilul husari janguede halala jooɗi min koyemi haylo hoore ni tum halala welto tum kono ala kuli haali musidɓe en weltanike ɓe buyi e jarniɓe idan noon en jonne cheikh wuuri kamɓe kañum kadi ɓe weƴƴitanen yewtere nden falitafaddal mashkoura wa majura.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. musidɓe julɓe en yetti allahu subhanahu wa ta'ala, julɗen toranɗen nelaɗo meɗen muhammadu sallllahu alayhi wa sallam. haray en fottiɗo hiɗen ɓeydodira ko yowti e dina men l'islam, ko jooma meɗen tabaraka wa ta'ala yamiri en ko deftere en ɓeydodir. allah daali wa dhakkir fa inna dhicra tanfa'u lmuminin. allah daali andintin, sabu no andintingol ɗum nafay ɓen gonɗinɓe. ɗum waɗi gandoɓen innayi wonandema si waaju waɗama ta ɗaɓɓe ɗon weeli ko honɗum daari ko wona yewtede kon. ƴetta ko yewta ɗo kon weeɓita e dow hoorema. si tawi ko moƴƴere ko woni ɗon, ɓeydita e moƴƴere ko wonnoɗa wadde. si tawno ala e no wadde, inna ɗum ɗo mi ala e no wadde yomi waɗu yo. si tawno goɗɗum no rentina ɗon, hiɗa accuno yettu allah, torɗa yo allah tabintine peewal ko wonɗa. si tawno koko welsininoɗa hiɗa wadde, torɗa yo allah dande wattana yiila. haray ko ɗum woni nafa kan tan fa'ul mu'mini, nafa e julɓe ɓen. sabuna konko nafatama moƴƴinte an e hoorema, moƴƴina fiima. awa ko ɗum waaju nafata. awa en fottiɗo hande en ari hiɗen yewta piiji ɗiɗi. ɗin piiji ɗiɗi hino mawni ha feƴƴiti. woni ko ko innete deftere allah nden e julde nden. ko piiji ɗiɗi ɗe annduɗon, julɗo on ko ɗum ɗon hani hikkinde yeeso makko. ko acciti gotum e mum wo, haray kanko innayma hayso iwno ko hoore leydi ɗo goy, walla o inneteno, walla o inne o maayino neeɓi. sabuna ɗin ɗiɗi a ala ko wawɗa jantade inde allah, sina yafen sina tawa ko ɗi ɗiɗi ɗo ko ɗon wawata fewtutude. ala kadi ko fewtitata hara a faala yewtudude allah direct ha hewta e ɗi piiji ɗiɗi. woni honɗum deftere allah nden qur'an woni ko mosiɓɓe men ismail ko ɓe jangi ɗo kon nane, cheikhna ismail hafisahullah, ko ɓe janganen ɗo kon nane woni kalamullah, woni ko konngol allah, ko haala allah. awa siɗa jangude ɗum anduna haala bani adama ni, ko konngol mon on mo anduɗon ko rabbul alamin, jeyɗo tagore nden, taguɗo kambule ɗen jeɗɗi e leyɗen jeɗɗi. awa andu zicre ɓurɗo mawnude ko qur'an. joni noon on zicre qur'an mo wonɗa e jangude, allah ɗaɓɓani en ko honto gollitirta ɗum ko ɓuri yiɗude, ko wawɗa jangude qur'an e nokkel ɗin fop, ko allah ko ɓuri yiɗude ko jangata deftere makko nden, hara yiɗa ko nder julde. ko nder julde a naati ko julde a habbiri, no yiɗa takbiratul ihram a naati ko julde, hiɗa jangude fatiha ko ɓe janguno kon nane. ƴettoya corteji, awa ɗon hiɗa jangude qur'an, hiɗa juulude. awa ko ɗi piiji ɗiɗi ɗe anduɗon hino mawni. ɗin piiji ɗiɗi noon julɗo on yo eto ko wakkili wo hara o welsindaki ɗin piiji ɗiɗi. deftere allah nden e julde. sabuna goɗɗo ko yehi ha ɗuuri ɗi piiji ɗiɗi, haray ko ko innete o jeyetake e ɓenɓe innaɓe ko jantotoɓe inde allah. sa faalama jeyede ɓenɓe allah manti wadhakirina allaha kathiran wadhakirat, ɓen jantotoɓe inde allah ko ɗuuɗi, yehu wata yalto e ɗi piiji ɗiɗi, qur'an e julde, wata yaltuɗo. sa yaltiɗo tum, haray an hiɗa jeyete e ɓen welsindotoɓe. tele sa welsindike, haray ɗum no hulɓini julɗo. ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe humpintina misal on jantotoɗo inde allah.
e on mo jantota ko inde Allah no wahitani wurɗo e mayɗo. Neɗɗo ko waɗi neɗɗo woni neɗɗo piiji ɗiɗi nantanno e makko, woni ruhiyan wa jasadiyan. Ruhu ma on e ɓanndu ndun. Ɓanndu ndun ko wurnata ɗum kon ko hissin manawi, ɗum ɗon hiɗen andi no jeeya muɗum ñamgol yargol e kala ko yowiti e muɗum. Mo woni balɗe ñamale yarale yiwɗo mo o anday, sabuna ɓanndu ndun no hato jine ɗum feere o ala ko mari bani adama ñama yara. Aw ɗum ɗon wurna e ɓanndu ndun, ɗum ɗen andi. Joni noon kon no woodi ko watta ɓanndu ndun wura, woni ruhu ma on. Ko moƴƴinta noon ruhu on a heɓata ɗum hay e nokku sina ko jantagol inde Allah. Allah noon taguɗo en on o jonni en ko honɗum jantorta ɗen mo. Si tawi ɗen faalamo andude, o eni yehe ko deftere. Nden deftere noon kadi woni Qur'an, yamiraɗen nder ton yen juulo. Woni son rewaylan ala dewal ko rewata Allah ko ɓuri mawnude nde ƴettata nde tinde ma waɗa ko leydi tawa alama waɗanɗa ɗum sina Allahu subhanahu wa ta'ala. Tinde nden yehi ha Allah daali e Qur'an wonandema yamiraka nangi e lewru e kala ko Allah tagi wata sujjan hay fus sina yo sujjan Allahu subhanahu wa ta'ala. Awa julɗo on ko moƴƴinta ruhu ma on yo taw haraka jantotoɗo inde Allah. Nde welsindiɗa e jantagol inde Allah o, haray an on ka mayɗo. Allah subhanahu wa ta'ala kono waɗi daali aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Allah wi anɗa ko maynoɗo mayno, Allah yini nomin wurnitimo, konko wurnita ko annora Allah waɗanimo. Annora mo anduɗa mo yonno ɗum e yimɓe ɓen, mo yaha mo waajo yimɓe ɓe no janna yimɓe ɓe, ɗum ɗon fof Allah wi misal on nanda mo anduɗa no e niɓe majjere, o wawata yaltude e muɗum. Yo Allah yaltinge majjere naɓen e annora. Aho musidɓe julɓe, ɗi piiji ɗiɗi ɗo awa en andi jakan na ko fandi, ko hunde mawnude. Aw julɗo on wata welsido ɗi piiji ɗiɗi, Qur'an e julde, julde e Qur'an sertata. Ala ko jangata e nder julde sa darike sina Qur'an, ala goɗɗum ngo. Zikre ɓurɗo mawnude ko Qur'an. Kala zikre ko wawi mawnude wo ala zikre ɓurɗo mawnude Qur'anul Karim, jangugol deftere Allah nden. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe inni ɓurɗo moƴƴude moɗon ko on janguɗo Qur'an mo janga ɗum ɗon, mo janna ɗum ɗon. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe humpintina en e deftere Allah nde, si tawi a jangi halfere wotere hiɗa mari baraji 10. Ɓe innata alif lam mim ko halfere wotere. Sa wi alif ko 10, lam 10, mim 10. Min jiɗi sayne qul huwallahu ahad ko kalfe jelu won ɗon waɗa ko be 10. Awa ɗum ɗon na ko fandi. Joni noon awa julɗon eto ɗi piiji ɗiɗi hara welsindaki. No welsindorɗa wo haray hande kadi a jeeyete ɓen welsindiɓe, yo Allah dandu en. Enen innitira ɗen julɓe ke muslimun, yo Allah waɗu en julɓe haqqa. Ene fulɓe ɓen e innayi julɗo ko juulowo, kala mo juulata na o julɗo. Aw julde na ko fandi. Julde hino mawni e Islam wono andirɗa bani adama no hoorema wayi e ɓandu ko noon julde fayda wayi. Goɗɗo si tawi hoore nden taƴama haray na neɗɗo dari. Si bani adama hoore nden ittama tun haray on ɗo na neɗɗo. Aw julde nde no accitirɗa ɗum andu haray a taƴi hoore l'Islam. Julde nden na ko fandi. Mawni mawnande ha jeyama e tugale l'Islam.
ko inneɗa tugale l'islam tawa islam no mari tugale ko ɗum watta islam daro no jeeya ko watta l'islam on daro julde nde no julde nden waɗiri ni tun andi tugalal gotal a waɗini ko l'islam aray ɗum ɗon watta yila nde mawni ha allahu subhanahu wa ta'ala ko farli kon fof e dina o ina jibril yow ko mo tawa muhammad yettina ɗum e makko woni ko hajju on ko korka kan e ko nandita tawa ɗum ɗon piiji busel islam jibril ara tawa nelaɗo sallallah alih w sallam ko hoore leydi ɗo ɓe yettina aya on ko ɗum jomama yamiri ko ɗum ɗo allah ɗum ɗo haaɗi non kono ko yano ha julde nde no fewndo allah wi yanemo ɗon intermédiaire wodata ko ɗon go hakkude makko e allah direct ɗum yoni julde sharafa nelaɗo ɓe itta makka ɓe yehi bayt al maqdis subhana alladi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladi barakna hawlah linuriyahu min ayatina nelaɗo ɓe e bayt al maqdis ɓe wi ɗon ɓe yehi ha ko kambo jeɗɗaɓo feƴƴi ɗon hono no andirɗen ha ɓe yehi kamɓe allah subhanahu wa taala allah farle dow maɓɓe julɗel woni julɗe 50 ko ɓe yahayno ɓe hawruno e annabaɓe no jeeyno ɓen annabaɓe annabi moussa nelaɗo ko ɓe wonno yilditade annabi moussa yodde nelaɗo e mouhammad kondo allah farle dow moftema nelaɗo humpintini annabi moussa ko julɗele 50 50 moussa ini yo inna allah ɗuytane moftema tenata ɗum hattanta bana israila ɓe yamirano darɗe ɗiɗi kono ɗum ɓe ronkude mum nelaɗo yehi allah ɗuyta 5 ɓe arta kamɓe hakkude annabi moussa yo yiya allah kadi yo ɗuyta non va bien allah ɗuyta 5 allah ɗuyta 5 yehi ha 45 fof ɗuyta way ɗum ɗuytama lutti 5 annabi moussa wi ha joni mouhammad han yo rasulullah yo inna allah kadi yo allah ɗuytu nelaɗo inna hande ɗum heeɗi ruttagol ko joomum tabaraka taala ewni ewnotoɗo wonandema awa mo juuliɗe julɗele 5 tabiti e muɗum respecti ɗum ko waktu mum welsindaki o yoɓete wa baraji julɗo 50 jappanɗe 5 awa ɗum ɗo holli julde na ko anduɗa hino fandi o hunde mawnude awa julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki al ahdu alladi baynana wa baynahum assalah faman tarakaha faqad kafar ko woni hakkunde men enen e ɓe wona julɓe ɓen ko honɗum sendi en ko julde nden mo acci ɗum a yalti l'islam ka kefero ɓe win daali ko woni hakkunde goɗɗo e shirk e kufru ko accutugol mo julde sahabaɓe ɓe yiyatano hunde goɗɗo accita ɗum mawna tawa ɗum ko keferanka ko ha hewta ko konete assalatu ko julde julde ɗum ɗon na ko fijirde mo acciti julde on ko kefero yaltuɗo e l'islam gandoɓɓen noon innayyi mo acciti noon julde nden hara himo gomɗini julde nden ko allah yamiri kono o juulata e on mo annduɗa o wi julde nden tabita ɗum moƴƴa waɗetake o yiɗa ɗum kadi o gomɗina kadi ko allah yamiri ɗum kono kadi o juulata ɓeni ɓe ɗiɗo no serti ɓeni ɓe ɗiɗo hino serti kono e nder konnguɗi maɓɓe jiccina wonandema ɗum ala hay nokku julde kan no fota ter a fiɓu ɗum ko allah yamiri ɗum a añu ɗum a acciti julde ka kefero julɗo ko juulowo kala mo juulata na o julɗo mo acciti julde o yalti l'islam ko kafir mo acciti julde o juuletake ko juuliɗo julɓe ɓen o surretake ko berɗo julɓe ɓen mo juulata si maayi a ronatama o ronatama o okketake sonnajo kadi julɗo par ce que ko kafir awo julde nden
ko joyi to julɗon welsindo e muɗum allah no waɗani ɗum waktu e fewndo sa'iji ko be juula ɗum ko waktu mum hara a welsindaki woni ko fajiri on ko fana on ko alansara on futuro on geeƴe on wata moɓidir ɗum waɗa wa engros ko woɓɓe watta kon acca ha tumbere jemma piitidira fo ina juulay yo allah danden ɗum walla juuloye subakan nangen ƴellito walla fana on fuutina alansara nato alansara on juuloye ɗum ko futuro waɗowo ɗum hino hulɓini waɗoɓe ɗum no welsindo e julde hino kambana kambo hulɓiniɗo allah subhanahu wa ta'ala si ha wi'i fa waylun wa inna lil kafirina lil fasiqina lil honɗum honɗo lil mujrimina hay ɗum no ko qur'ana goy kono woni fa waylun lil musallina ɗum hulɓini ɗum ma yeƴen en fof hoore kono allah tawi ma fensita fa waylun lil musallina sina ɗum en fof heɓe probléme lette ɗen wodani ɓe juulaɓe kono allah ɗin alladina hum an salatihim sahuna yo allah danden ɗum ɗo allah wi ko ɓen ɓe annduɗa ɓe welsindoto ko julde kala ko innete welsindare e julde naatay ɗon welsindare nden noon jeeya ko ɓuri mawnude kon woni konko yewtuɗen kon naane woni yaltingol julde nden ko waktu mum ɗum no jeeya e welsindare ko ɓuri mawnude waylun no yowta ko koloyre woni ko nder yiite jahannam hino luggi ha feƴƴiti jahannama e hoore mum toroto yo allah dandu ɗum e waylun hakke man tan ko waylun hulɓini no wuli kadi ndaare jahannama e hoore mum dandinoto e allah yo allah dandu ɗum e ngen yiidenetenge waylun allah daali fa halafa min badihim halfun ko ɗo hulɓini adau salat ko ɗo woni aranon ɗum tawa adau salat no goɗɗo waɗiri idaatu salat shahawatu e welanaymo fi fahmon ko ɗon fa halafa min badihim halfun adau salat wattaba'u shahawati allah daali fa sawfa yalqawna gayya gayyan on woni waylun yalla dande en ngeyit enetenge waylun awa allah daali inna salata tanha anil fahshai wal munkar wala dhikrullahi akbar allah hikkindini no zicrullahi akbar e julde nden awa julde na ko fanɗi ko hunde mawnude awa on tigi si tawi tun o woni e bakkatu himo wuupude allah yo allah dandu en yo darto hoore makko ko julde si julde ma nden kelɗi accita e boneji ɗin allah daali inna salata tanha anil fahshai wal munkar yaɗata si tawi tun ɗa wadde bone darto hoore ma ko julde baynaka o bayna salah par ce que ala julɗo ko wonata munaji rabbak hiɗa yewtida e jooma ma direct hara faala yewtudude allah direct hara intermédiaire ala ko ɓuri ko yewdata e allah direct ha ɓuri ko nder julde tawaɗa sujji hiɗa torade allah walla hiɗa ko nder julde ko nder julde ila ko natuɗa andu an e joomma tabaraka wa taala woni yewdude ila ko innuɗa ko fiyonu innana takbiratul ɗum noon tun yonayno takbiratul ishraf takbiratul honɗum kono ko takbiratul ihram ko fiyonu kalimatu ihram adda ɗon avant ɗa natude ko julde kala ko waɗaynoɗa ko adino julde ñamugol yarugol en e yewdugol en kono yewdaten ni walla seppugol e ɗum ɗon fof ko ihram ɗum ɗon yaltino ɗum natta nder ton natta ɓeynuma takbiratul ihram natta par ce que ko ihram ɗum ɗon fof kala ko daguino avant ɗum harmino a ñamata ton a yarata ton a watta goɗɗum wonmo fewtuɗa a fetti ko qibla rabbu samawati wal ard awa julɗon wato welsindo e julde surtout ma sonnaɓe yoɓe watta yiila moƴƴa ɓe juula julɗele ɗen joyi ko waktu mum yiya moko ba hino jooɗo
ha waktu feƴƴa ɗum o mo jukki ko jokkata kon waktu on feƴƴa mo o accita julde nden tawa ko jokki kon ko ɗum o hittini ɓuranimo julde nden a o mawnini ɗum ɗon ɓuri waktu Allah awa julɗo on yo mawnin ko koni tefi julde so mawninali ɗum hare o andi yo o jasini ko hana mawninede so falama teddude ko Allah yo mawnin kon ko Allah teddini kon hare barakallahu fikum aywa nam hareno musidɓe ɓe gaynali taw ko lahda woni Cheikh Ismaila kañum kadi en artay e maɓɓe ɓe janggana en seeɗa imma page walla page e feccere inchallah ɓay nane ɓe memani en husari on fayde ha yoni ala kullin e ko won noon kañum kadi haare si Cheikh Ismaila ɗo ɓe gayni janngude haare antenne on no uddita yer temps men on ha o lanna yer kala faalaɓe noddude hiwrodira ceernoɓe ɓe numéro no affiche ɗon mo yewta ɗon ley haare ko 116 82 38 haare kala wonɗo faalaɗo noddude hiwrodira imma ko Cheikh Ismaila walla ceerno Mouhammad Wuri haare ko wona noon kañum kadi ko tooli muɗum haare Cheikh Ismaila aywanam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. هذا والله مسيب يدتا يبدي والله ما كوكو بجانغ دو توندو بجانغني ميتاجي جوي ما siko sago men koy be continue donc kono ala kuli halin haray antenne o e joni no uddita numéro no affiché donc 78 116 82 38 kala faala do yoddude be do cernobe imma ko Cheikh Ismaila ma ko Cerno Muhammad Wuri ma ko landal on togi jogiti haray no wawi noddude ewanam Cheikh Wuri haray don wayen kontinande yewtere den ha sen hebi natudo inshallah haray mo mawnini ko Allah mawnini kon wa man yu'azzim sha'air Allah ino jeeya ko ɓuri mawnude sha'air Allah Qur'an e julde mo mawninali ɗum ɗo haray andu an on yo Allah dande nde jeeyeteɗa ɓemɓe Allah monanto haray woɗɗito ɗum ɗo julɗo on wonu jangowo deftere Allah bimbe kikiɗe eto hara nyallal yawtali sina fonti deftere Allah nden a jangi gite maɗen seedito to yawmal qiyama juɗɗen haalay kala ko mi wanno koɗɗen haala gite ɗen haala nanɗe ɗen haala terɗe ma foppo haalay miijiti ñalande darngal tawa terɗe men ɗen nanɗe men ɗen seedito to ñalande darngal ko wonno ɗen heɗitade musidɗo meɗen ɗo ko wonno jangude kon Qur'an ɓay ma e seeditantomo ɗum ñalande darngal yeeso rabbus samawati wal ard e jemma kaari en fopp wonɓen heɗitade en wonno heɗitade nane musidɗo men goto no jangude Qur'an aw julɗo on eto ñallalta yawtane e ñallal yawta tawa fonti deftere Allah nden a jangi a heɗitike a jangi e muɗum eto waɗana hoore ma ko ko innete tan mo suɓanta waɗana ɗum deftere Allah nde ndaari téléphone ma on a sertata e muɗum hiɗa marani ɗum tan e goɗɗi goo piiji goo goɗɗi goo musidɗo wa minitaji 10 walla ko nandita tawa ɗum walla ko ɓuri ɗum ɗo eto heɓana ɗum deftere Allah nde Qur'an on wata jeehe ɓemɓe Allah nelaɗo Allah subhanahu wa ta'ala daali ko Qur'an nelaɗo sallallahu alaihi wasallam
الله دالي وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يلا تندن إبندو تان وده هجر القرآن وديتو دندو قرآن كو دفتر الله كو دالول الله كو كلام الله كو بقول الله مو أندو دا تجتا مو جوجي تيكي دون هره أجوجي تيكي كو تجتا مكو سافالا ما بيوال أحبتا كو دابيرا دون سينا كو دفتر الله sa ɗaɓɓiri peewal nokkugo ko wona ko deftere Allah andu a fewata ko majjere woni ko heɓata ala kadi ko famata Allah anda diina kan e islam en julɓe ɓuri ha tawa ko deftere Allah ko ɗon andoyta ɗum deftere nden sappanoma yaha ko sunna qur'an e sunna sertata kono qur'an on hikkin ɗum ɗon yeeso fop qur'an e sunna ko ɗum ɗon yadata kono ko ɓayi ko fi qur'an e julde wonɗen yewtude ɗum waɗi en natta ko sunna no moƴƴa julɗo on qur'an on wata nam assalamu aleykum warahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah jaramuna awo hiwritama ɗon e jaam assalamu aleykum warahmatullah waaleykum salam ne ala toon jonto alhamdulillah eyo haray yani mi weltiri ko ɗum noon laɓa machallah par ce que ko qur'an yani sifa min kulli da ar qur'an nur wallahi machallah yani haɗa menen min fatti wonde firgol kalmaji ɗin e lowal fulani e haala fulani mi haɗa min sattini min seeɗa ɓay haɗa minen ko min firata kon koye arab wonde min mbaɗan ɗo min yani ayaji go qur'an haɗay firitogol ɗum ɗon e pular haɗa min sattini min seeɗa haɗa noon wonno ganda mi faano ganda ko seeɗa woni yani ko ɓenotoɗon in hajani ko sahirani yuridani yadhhabu min adikum bi sihrihima wa yadhhaba bi tariqatikum al-muslim yani bi tariqatikum al-muslim woni nandal ko wiyete pular haɗay ko ɗum ɗon wonno ganda nanga baraka rahmanu fikum ok inchallah wassalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh aywa nam haɗay ɓen ɗon kadi en weltanike ɓay idan se wuuri wolite en ɗon tawa on tuma si continue noon e yewtere nde aywa nam cheikh ismail tafaddal ok janganan ayon kadi kolandi ko joni ina ɗo hunjiɓe ɓe tafaddal ko ɓe wi ɗo de wa yadhaba bi tariqatikum al-muslah fa ajmi'u kaydakum thumma atu saffa nam ko ɓe wi de bi tariqatikum al-muslah ɓe landi ko yonnunde bi tariqatikum al-muthla woni laawol mon moƴƴuɗo on laawol mon moƴƴuɗo mo tawɗo mawɓe moɗon e muɗum ɓeɗo ari sanza ɗum ɗon addani on laawol goo mo jokkoton ɓe faalama on ittude e ko wonno ɗon kon ɓe naɓa on e diina ko ɓe jokki kon awa ton jokku kamɓe ko ɓe addi kon selon kon ko wonno ɗon kon min fir'aun ko min woni rabbukumul a'la o nodditi ko Allah Musa inni Allah jeyɗo tagore nden jeyɗo man ko kanko woni rabbul alamin awa fi Musa wata jokke barakallahu fikum aywa nam haray ko waw noon kañum kadi yer kala faalaɗo noddude landito imma ko sifa ɗum ɗo ma ko yowiti e ko wona yewtete kon qur'an on e julde nden no wawi noddude inchallahu jalla wala numéro nafisi ɗon aywa nam cheikh wuuri haray qur'an on ko noon julɗo on yo wakkilo e muɗum moƴƴa o janga deftere Allah nden so jangi ɗum himo mari baraji yimɓe si mooɓi ke hiɓe janga deftere Allah nden qur'an ko ɓe mooɓi ɗon malaika ara e ɗum huɓindoɓe ɓe jante ko allahu subhanahu wa ta'ala yurmede jippo e maɓɓe Allah jantoɓe dow inna ndaare jeyaɓen hino janto inde an hay jooɗiɗo takko maɓɓe hay on ɗon la yusqa jalisuhum hay jooɗiɗo takko maɓɓe tun on ɗon tun hino wonde e nafoore itti sikke ɓen jooɗiɓe hino jangude awa qur'an on julɗo on wakkilo janga ɗum ɗaɓɓa kadi jannowo ma neɗɗo a jannata hoorema
allah ɓurɗo mawnude tagore nden on innuɗo ana sayyidu waladu adam. ko allah tagi kon fop ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓuri. ko kamɓe woni koko bani adama fop. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam allah inne daali ko qur'an e wondude nelaɗo ko kamɓe sayyidu walad adam, kono allah wi allamahu shadidul quwa. karama ko goɗɗo janniɓe woni jibril. jibril janni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam aya adiɗo jippade on. jibril tawoy nelaɗo ko gaari hira. honɗum inna nelaɗo ko iqra, jangu. a warta tun dey fama deftere nden de a yahi ɗaɓɓa karama ko. alhamdulillah hande ceernoɓe no ɗuuɗi. yaha janga deftere allah nden iqra on aya adi jippade. jangu mouhammad nelaɗo eni mi janga ha laabi tati aran aya on jippi iqra bismi rabbika alladi halaq. awa jangu deftere allah nden ɗaɓɓa jannowoma janga ɗum faama. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki hayrukum man taallama alquran wa allamahu. yallah tawno en e ɓen ɗon ɓe nelaɗo maaki ɗo hayrukum man taallama alquran wa allamahu. yo allah tawno en e maɓɓe inchallah. barakallahu fikum. amin. haray musidɓe julɓe e weltanike o boyi ceerno mouhammadou wuri woni yewtere labande nde andanteɗema ala ko ɓeyteten ɗo. ɗen andi fulɓe ɓen inne wo ko ɓeyditi juuri e dow juuri ko fiyo miraji ɗin hetto yetta baɓe ɓen heeɓe ko ɓe rottane. sina ɗum kay mom haray ɗo hawri wa illa tun haray e weltanike ɓe buyi. kono noon ɓe yiyoton ko ceernoɓe meɗen machallah. kono noon hay joni e gaccitali ɓe goyi kamɓe noon min haldano fiyoɓe janggo qur'an, kono lan faala ɓe jangan en seeɗa ɓay kadi lan andiri ɓe ɗon ɓe jangan en seeɗa wona neldari ko ɓe neldi Jama TV e yiiɗuɓe darugol émission gandal e faamo. aywa nam cheikh haray ndaare yerwo ko allahu tabaraka wa taala alkison e muɗum e qur'ana on janganon en jama on heɓa welo welo e muɗum inchallahu tabaraka wa taala. haray noon musidɓe émission moɗon o no wadde chaque juma woni si futuro on salminama feendo ɗo ɓeɗen andi leyreji ɗi no yiltodiri. aywa nam haray ɗen jonde ceerno ɓeɓen ɓe jangana en nam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل
وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بارك الله فيكم. ما شاء الله ما شاء الله. hare musidɓe en yii welo welo on i wallah minuno ɓe ko ceernoɓe ni a andi te huuri ko honno sa haalite ɗum ko ceernoɓe meɗen ɓe andanteɗema ko eɓɓuɗen wolugol fi ɓeɗo wo tawa eɗen acci i wallah kono noon hande ɗan andi ko DG woni ko welti ɓeɗan andi ɗum ɗo ko tokoro maɓɓe woni ko jooɗiɗo no yewta no janga ɗeɗo ayaje haray ko won noon kañum kadi eɗen tori kamɓe woni jooma télé o haray inde allahu tabaraka wa taala junnata balɗe maɓɓe ɗen waɗa barki e nokku on yaññena en nokku on hewtina mo toni ko o tañƴina yo hewtuɗon inchallahu allah no wawi ɗum ɗon ɗen tori nde o waɗanten ɗum ɗon idan Cheikh Ismaila tawde waktu meɗen on woni ko lanni kono ɓaynane en hunino jama on wondanedema o janganene laabi tati joni waɗanen hasko feccere page fi tun yo laato en hunni ko haalduɗen kon ɓawo nandantedema waktu on yoni aywa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. إذن on heɓi welo welo en heɓi welo welo nokku kala ko joɗorɗon lan andi ɓerɗe ɗen ɓuuɓi immorde e nanugol qur'an je no jippo ayeje no jange ko wan noon kañum kadi hiɗon weltori nde yewtere wonde ɗo joni haray noon Jama TV weltanike Mody Ismaila ko wan noon kañum kadi e ceerno Wuuri. idan noon haray Mody Ismaila ko konnguli woni ko sakkitorton hon ɗum sakkitorto ɗon haray miɗo conseil a goto kala julɗo nde o watta oɗo qur'ana o watta ko programme uji makko ko gurdam makko ko sabuna oɗo qur'an o hewto e yawmal qiyama himo tefana ɓe wondunoɓe makko aduna ɗon allahumma ja'alna minhum amin ya rabbi. e julɗon nde ɗo deftere ko wakkili fi mayre wo hino fandi o jokku ɗum jemma e ñalorma itte sikke kadi on neɗɗo faaɗo hunjade qur'an walla on neɗɗo faalaɗo jangude qur'an hare mi torike fof mi jeeji fof yo goto kala goto yo jokku oɗo qur'an kala on jokkuɗo oɗo qur'an wallahi on insata aduna e lahara kala ndema on neɗɗo faalaɗo ɓural aduna e lahara hara yo jokku oɗo qur'an hara o heeɓi ɗum ɗonde haray ko ɗum ɗo mi anita goto kala ko hekkorde haray ko janggo oɗo qur'an so o jangata yo o jento inchallah. Aywa haray ko ɗum. Assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan ceerno Mouhamadou Wuuri konnguli sakkitiɗi ɗin ko ɗum jogiti ɗon ko homɓe hiwroton e ko honne honno dal haray miɗo weltano fop weltano dennangal wonɓe en heɗitade e wonɓe ɗo weltano kadi radio on ɗo télé on ɗo yo Allah naɓir ɗum yeeso Allah waɗa ɗum ko nafoo ɗum julɓe ɓen fof ko aduna ɓurta ɓantude ɗum kadi haray no cheikhana Ismail no ɓe makiri noon haray min kadi komi wasiyoto fayda feƴƴali ko ɓe maki ko woni ko deftere Allah nde ko deftere Allah nden ko ɓe maki ɗo ko ɗum ɗum tumi wattitata ɗum haray tambitoɗen deftere nde ko ɗum ɗum woni ko marɗe sen jogitiki deftere nden tun hara dina kanko yeeso yarata kono no accitirɗen deftere nden wo wonno mi yewtirno ɗanani ko yewtere sa ɗaɓɓiɗi sen falama peewal ngal peewal mo wiyeten on ihdina siratal mustaqim Allah wi ko deftere ɗaɓɓirten ɗum en toroto Allah yo Allah fewnen goy yo Allah fewnen kono sen ɗaɓɓay ngal peewal ɗon kadi ko deftere ɗaɓɓeten ɗum haray jogitoɗen deftere nden qur'an kono ɓe makiri noon tammitoɗen deftere Allah nden mawninen deftere Allah nden jangende firende gollitiren nde haray ko ɗum ɗum woni ko ɓeydata awa inchallah haray musidɓe julɓe ko enen woni ko heɗodi ɗum ɗon wondanedema woten yeggito qur'ana on idan noon musidɓe en yontere hande e juma arowo hara hiɗon wondi e émission moɗon on woni gandal e faamu e oɗo télévision meɗen Jama TV haray musidɓe julɓe kala wo ko yiwɗon feƴƴi émission on tawi noon laaɓa ko noon faalira ɗon ɗum ɗon ko ɓuural iwruɗum e Allahu tabaraka wa taala kala wo ko yiwɗon e émission on ko raɓɓiɗi tawi welali on faame ɗum ɗon no iwri e menen Allahu tabaraka wa taala kanko pottitiɗo e faljugol fal ilmu inda Allahi أقول ما تسمعون من الذكر والآيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم بين الأسماء مرموق